Gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia na arekeretio nyagia bwa ndawa kiri masibitari mwanya kaunti ĩyo. Akere Mutuma augite kiri mieri mikaire thiretwo ari obisine ni bombanite kuthira wagi bwa ndawa kaunti ya Meru. Nkurukina atarĩrĩtie aramisi ya kiumia twĩtĩte munini Rais Kindiki akaruguria waki basibitari ya Meru level 5 kenda itithwa nkathi nekite wirane nibagweka mitaratara ya gitumi kurwa na murimo jo cancer rĩrĩa twĩkĩte mpanga kaunti ya Meru. Muthuri Muriuki na chotareria. Mbere na arua Gavana wa Meru Reverend Isaac Mutumanto Ithinkia nombite kwa mkandawa cha moja milioni 28 ira mbere na arua arokeretie na ira mbere na arua arokeretie nikena chimba guta masibitari ne itwajere to flag off dawa cha 17 million tumbete kodwa tokenenganira cheta masibitari jeto the various hospitals na arua kairito ijete kunenganira consignment inge ndawa 28 million achiongwana chiochi chumete mission for essential drugs supplies na indawa ikethirwa ikiomba gwita masibitari jetu jonde na mwigambo era tutwire kuibwekera no akiri sibitari cia thirikari kwina rietwa ritumairwo muno ri witwa Kagure na ndi Kagure ene kaarekerwe ndene ya Meru County turakathamia tugaikia county wingi county ya Torine nao Kagure kari batwe wakinya sibitari katokundia mithega nonto this is ene thirikari yenu era ikwenda ntubayo akiongera ati kwitithwa nkathi kwa sibitari nene ya Meru ukija level 6 no kwi barabarene kitumina likimetitite Minister of Defense no iso ipantuya na munini mutongire mugongo kithura Kindiki baketho bakinyite kwagirithia mbango jojo. His Excellency Deputy President arabatire kwiyegoro kubwithia ground breaking but non to boa commitment cia thirikari yetu ira nene bena Minister wa Defense Mheshimiwa Soipantuya baua bakeya alamisi yetu eteta ya kiumia kingi so we are still waiting for them nikenda be ya hutowate witithia sibitari yetu nikenda tuendelea witithia other levels tuitithia level 3 kinye 4 level 4 zira tuena cio tutare per region ira tugaitithia kinye level 5 na generally tueneke services mwanka mashinani na kira ikabata nandi ni untura kwa pakala betethira kaunti mbiri muno na njire kurwa nyimba na murimo jwa cancer njira ugite nandi ni bonete machine iria ikethwa chithimantu na kubera thineji kethwa erio okaringwa mbicha kethira ni cancer ya breast for example kiri ekuru ekaringwa mbicha machine ya kwera either kwena traces cia cancer ito confirmirwa ni sibitari for example our level 5 here kana itekwo camera bone buonto mbethiri tengecho nonto okethira kwithi nenge yinyeleti ya Meru at the moment kirimanto ya afya ni thina ya cancer tugatumira resources ira twenacio and I've instructed Dr. Dennis to create a specific separate directorate ya cancer management, cancer services, nikenda tumia the right attention ire kwendekana kiri government. Muthuri Muriuki Werjuma mutirira Kangangi.